Akwande Mzansi, ibizo lami nginguthando Mahlangu, indebele lihlakaniphileko nelifundileko, ngibuya kwaMhlanga kwaNdebele e1022, sigadangisa eGood Life Studios. Studio Sentwane Focus. Grootman man elfocus. Yeche sitjhaba sekhethu, lami ibizo ngincobile ngokamasuku. Kazi nanginje ngimntazana ojame endleleni. Umntazana loya wejame bansumdlule endleleni apha. Ngwelo ophatha ingwane ezihle, omuhle naye. Yebo yes. Bakwethu namhlanje siphethe very interesting topics sizokhuluma ngempilo. Sikhamba no Senzekile. Happiness. Uthengithi happiness. Yeah. Senzekile. Sikhosana. Ngi-right ne? Alright mnakethu. Bakwethu asimwahleleni izandla. Yes. Ungenile phakathi inside girl. Inside. Yeah. Senzekile siyakwamukela eGood Life Studios. My story with Thando Mahlangu. What is your story? Introduce ukuthi usenzekile ngubani, ubuyaphi, ukhulelephi, uthandani akathandrini, ufundephi. Yes. Yeah. Okay. Ngiyathokoza ukungamukela e-studio senu. Njengoba sebathwile ngu-happiness Senzekile kwaSikhosana, isizukulwane sakaSikhosana. Okay. Ngibelethela igama la Fair Bay. Okay. Ngathoma isikolo eSakhe Primary School. Okay. La engithome khona nokugijima. Na ungathi uyafika igama la Fair uyabuza ngo-happiness bazokuthi muphlogijimako. Oh, unamanga. Ugijima 100 meters, 100 meters. 200 or around. No, anginaso stamina ke. Oh. Sprinter so bengisprinter. Unamanga. Ziwakhulu nje plus vele azange ngachange since then so now ngibona ngisesengu-happiness lo ya. Okay. Oyisikolweni akachange next. Yeah. Sesenjalo umzimba i-height yokini sesenjalo so abantu basangikhumbula ngalokho. Okay. Ngithome eSakhe isikolo sam primary then ngaya efunda ukhuphuke la icareer yami vele ebibonakala kuhle ukuthi umntwana lo une-talent. Okay. Yeah, efunda ukhuphuke under i-guidance ka Mr. Mngomezulu. Yes. Okay. Mngomezulu no the late Menier Sibeko. Okay. No Teacher Makhupa, yeah. Okay. So ngasuka lapho ngaqedelela isikolo sami eThololwazi secondary school kula ngicede khona umatric. Bengithanda ukugijima kakhulu. Ngivane ngisho vele nanje ngisasho ukuthi if mhlambe ngikhulele mhlambe isikhathi nendawo bengase right but if mhlambe bengisendaweni different ngaleso sikhathi leso ngiyacabanga ukuthi ngawukude ne yo net ngokugijima kuphela. Ngokugijima kuphela. Njengawumiliyoni mntwana. Shayes khathi menya. Wangezini. Mara mina bengithanda Marian Jones back then. Oh yeah. Mina bekadumile. Nami lokho nangisagijima. Yeah. Hayi. Marian Jones muhle. Jama. Yeah, ngiyakubona lokho wena ke wagijima. Mina yikho into engingakayenzi. Okay. Manje mina bengigijima ama-round 100 meters. Yeah. Okay. Climb. Nama round kuphela. Ama-round nanje ngisawagijima. Yeah. Hayi bengisithandela ukugijima bengumntwana othulileko man. Yeah. Sikhula siyithu ekhaya ngimi nomsana. Single parent. Umama mnaye bekaziwa kakhulu. Okay. So idumela ulithethe kuma. Yeah. Sis Jane. Bengiza ngoSis Jane. Sis Jane. Abo Jane vele ngathi baba nedumonyana labo nathi sino Sis Jane. Sis Jane bekungumama ehlakaniphileko yazi. Okay. Sekangichiya ma 2004. Oh, moya kholale ngokuphila. Yeah. Bekathengisa utshwala umama. Yes. Okay. So but ekhaya bengasigula ukuthi kuyaduma. FM nana bebeza even namathisheram kulaba polisa khona isihloko kusho njalo. Oh yeah. Baweza na uzopholisa ihloko just ubambe so ama-t-shirt 2-3 nyanga. So ekuthomeni bengiba namahloni bese uma angihlalise phasi athi yazi mina la into engenza kule business scheme. Okay. Yokukhulisa abantwana bami njengoba ngingabereki. Le kimi wena ungayithatha ngendlela uyithatha ngayo mina ibusiness and nami vele
ngabona vele ukuthi yazini into umali yayenza kole hayi man umuntu lo she's a business lady, she's a business woman because akaseli nokusela. It's very strict. Very strict, very tiny. Ungamnyaza nangamazi ukuthi umbona mara bekahlonipha yeah uthatha kuma. Mara bekahlonipha ngisho nabomkhulu abodala ngikhumula bekunomkhulu Sibanyoni besimthanda bengasimkhulu ami bekumkhulu ozokuhlala ekhaya but bambiza ngoSis Jane man wonke umuntu una that respect le ukuthi Sis Jane angazi mhlambe bakhona abanezinto ezimbi abangazisho ngayo but wena knowing her mina knowing her hayi so mama besingimnomsana besi3 kuhle then lo munye wasishiyana 5 years nobantu sasa seyithuna usikhulise njalo ke okay wasishiya 2004 umamncanami usesakhe umanam wasithatha ke wahlala nathi naye bekana abantwana bakhe unabantwana bakhe abayi2 nathi sabayi2 bayi4 so mina ekhaya vane ngithi si4 kuhle okay bashiya nguyi1 last born last year yeah usesamncane washiya last year so hayi ngimntwana loyo man ngisithandela sports ngizithulele ngizithandela nekereke khulu ngoba I believe ukuthi yazini abanye abantu ke wabona na ukhuliswe ngumama othengisako they have this thing of saying bazokuphelela lapha abantwana bakhe but umama mbekathi ngosondo bekachiya thina ayekeregeni Sonde African All Baptist Church ayekeregeni agcoka isambatho ayisondweni so like that thing yangenelela man ukuthi uzimo zaphambili sinjenje kunguzimo bekasitshela naye ukuthi ukuze nami ngibe nomcondo lo ukuthi nganginganamali ngaba nemali yokustoka icrate nyane li1 mara cala namhla esenguphi ngoba I remember nakazokubhubha bese beka ku process yama license bekuyisikhathi leso ukuthi sekufunakala ama license na uthengisako so mamami bese sekayihlanganisile nemali leyo it was 5000 bekuyimali enengi ngesikhathi leso yes ngabo 2004 so 55000 at least bosaphethe imadlanyana so bese kayihlanganisile umfazi sekayosenza kwathola ukuthi uzogula asishiyeke so ngizithandela nozimkhulu ngimuntu ozithandela ikereke ngoba I believe ukuthi thana bengasingizima ngabe ngafela endleleni shem kade futhi why ucabanga ukuthi ngathana wafela endleleni thana kusingozima bekwenzakalani izinto ezinengi man impilo inzima kwenzakala izinto ezinengi empilweni yabona ukukhula mamncane okay ukhona mara uma uyadingakala ukuhlangabezana nezinto eziningi ezinye vele ufuna ukuzitshela umamakho akekho then ngahlangabezana isimo sokuthi ngichiye mntwana first born last year so leso simo leso singihlukumeze ukuchiya nguma kwangihlukumeza mara nokuchiya ngosesami lo omunye into mfuthi kwangihlukumeza nokuchiya ngomkhulu ugogo yabona njalo mara le man hit very different namangazi ukuthi ngizothi bekuyiwave enjani leyo okay so now umama kho ububha 2004 yes una how many years when at that time ngikumatric ngibhala umatric ngina 17 ngiya ku 18 because ngiphethe ya almost mina nge1 January so ngiya ku 18 because I remember that time bekune eMpumalanga bebathe kukotshiwe so ama results wadelay sawathola late so I remember very well yabe kukulokho mina ngibhala nje uma uyagula mara so 2004 bowenza bengenza matric ngingwakadanyana I'm 38 years old soon to be 39 ngoba ngiphethe nge1 39 yakhumbula yakhumbula yo umbeti ibrugwe elimhlophe yabona lo ngiyamthanda yabona man kube sahlangana lokho angamtshada phela kanti ngibona lo bengekho I'm one loyal person ke mina ke nangithi umuntu ngiloyal manje kwaphalaphi Thando umpayizela nganomuntu Khotman azanela ke Khotman ngibona kotlaba yajame nomunye usisi mngana Lilian qhaqhazela ngihlezi phasi yabona lo yabuyi yabo kasikima mbala Khotman ngaya kuyi waya ziyavela azize izalala Khotman azange imbizele ekati
net la kusesesilobe ngingamboni vele. Oh yeah, bekuvalekile. Usesilobe ngasamboni. Then Kamba inomboro zakhe la. okay. Wathi happiness ne? Yeah, ngathi happiness. Wabona happy. Sizoba Bayibona happy. nje. Ngaphazamisa happy na. Isithombe sasuke Yeah, engqondweni. ngiyakhumbula and Alongiwa. 2002 ne? Lapho man. Yeah. Ile. Arakade. Kade khona yeah. Mara mina Ngamlandele. Manje uyamuzwa ukuthi bekaloya. mina hayi ukuthi bengingisese Ufuna ubethu bani still? Reality bakhe bangula. hayi asho njalo man hey phela lo bekuyi-first boyfriend Yeah, uyabaza bo first vele first everything. Awufune. ngisho bathi ungithanda uMahlangu or ngibani Ufaka nenzipho mntwana uyakakarela. angiqali mina ngiloyali shem Yeah. Bekachisa. Yeah. Uthanda kakhulu. Igwaba la moto. yeah yeah Okay. So mama kuyachiya 2004. Then niphila njani after that? siphila ngokuthi cause uma bekahlala kwamkhulu wakhe Yes. nathi besihlave esi3 Okay. so bathi ngoba sisebancane basibusele ekhetho omkhulu Yeah. ekhetho omkhulu kusele bani kusele umani Oh. umani akashada usele yena nabantwana bakhe aba2 nomkhulu Okay. so basibusela lapho ke sahlala nomani umani wasithatha sihlala naye ngumama umanami usaphila nje Oh, Sisekhona, kubhetere. yeah. Ngumama mbele nje Okay. So unala uthe waluza khona umntwana bekuyi first born. very first azange mina empilweni nami khe ngaba stisi With your first boyfriend. no Okay. sahlukana no sahlukana Okay. yabona mntu wangivalisa mara hey Angisho bengizitshela ukuthi maybe kusese ngu first boyfriend, first baby daddy and stuff. no. Okay. angasese nguye ngoba ngasuka ekhaya Manje awusatsho ke awa Hayibo. njani Bengavumi ni upho omunye usesi. Yeah. yeah man mina ngazi ngimuntu omunye man nama ngizazi ukuthi nginjani Yeah. ngingomunye yeah Uyi-loyalist. angizazi nami ukuthi nginjani Yeah. Manje nakunjalo kuchapheleke kuphi ku first boyfriend? Ukuthi kungabi nguye u first baby daddy. No, mina ngicabanga ukuthi walahle side. Ngubani walahle uDamane? Godi and angisaba ungangeni khulu cause akasinami umuntu nokuthanda izinto ezi akathandi i-social media Oh. akathandi inthombe akathandi next so yabona ukukhuluma kuzoba ngathi like Oh. Yeah. Okay, no problem. mara yeah Yes. Kwenzekile ukuthi Yeah. kwenzeke lokho yeah, kwenzekileyo. kwenzekile lokho So I move on. ngamove on ngoba ngasuka nami ngiza ngapha ngiza eDavidton Okay. ngikhulila ngisho ngisicedile isikolo ngiza ngapha na ubabami ungapha eDavidton Okay. so ngiye eBoston ke eBoston Wow. yeah I went to Boston mara zange ngaceda man bengasi right I think I was bengakamukeli yabona ukubhutshela ngoma like ungakholwa khe wabona like awukholwa uyazibona okay uma akasekho sengila ngifike njani mina la yabo njalo so mina ngalisa imali ibhadaliwe yonke into yenziwe azange ngaceda because it was supposed to be a diploma but ngithola certificate ngiphethe certificate jela kimi Yes. Okay. So bowenza ngaliselela sports management I did sports management Oh. yeah. So ngalisa ngangala or ngenzani ngapaka imithwala yami ngabuyela back ekhaya because ne-environment ukhe wabona eKamarafiri. eKamarafiri ukuthi ngisendaweni engaya Davidton okay besivakasha sibantwana lana mara nje phela sekusho ukuthi sengizokuhlala ngapha mina ngiyangikhona ngifuna ukuya ekhaya nje mina Yes. nangakhamba Oh ne. Ena ukakujayina. Walisa yonke into emuva. sengiceda
Ngiphelele ama-subject ayi-2. Yes. Then ngabuyela ekhaya-ke. Nangibuyela ekhaya ngathola umbereko eSpa. Yes. I was eKeisha lapho ngiberekile nakhona unyaka eSpa. Then noho sengikhulakhulile-ke umcondo uyavuleka-ke nje ukuthi hey somkhulu sesinje. Uma mncane uyambona uma nami naye yastruggle akabereki nakuhle inini kumele ubereke serious ay ngibuyele back ngibuye ngapha kodwa David. Davidton lawa baleka khona ngabaleka khona nehlobo zami izigcwele ngapha Okay. abomani kamama umalime kamani ubaba nani nani Okay. yeah Yes. ngibuye back kize ngaphana ke Yeah. but le sports management thing eish So isports esiyasithanda. mkhulu So ungakhona ukuragela phambili ngaso msina. ngingahona net ukuthi angazi ukuthi ngagive upiswa yini man yeah Stress mntwana. Bogandeleleke ngokomkhumbulo. yeah maybe kulokho nokuthi like kufuneka imali man ufuna imali ngicabanga nombereko ke manje ukuthi azinangathole at least umbereko ngibereke So umnyaka muphi la oseBoston khona? 2006 So kufanele ukuthi wenze idiploma for how many years? 2 years 2 years. yeah cause the college at 2006, Boston yeah 2008. Okay. yeah Yo. so yeah isport ngiphethe certificate So kusho ukuthi wahlala unyaka le. ngahlala unyaka ne half nyana Bekuseleka kancane. So and abayazi into leyo noba bam azange amtshane reason yena wazi ukuthi vele imfanelo zami bekucertificate esa Yes. wazi certificate eso mara ukuthi bekumele kube diploma yes. akazi How? So what was going through your mind then? ay mina bengikhumbula ekhaya nomntwana ekhaya man Ne? Lokho kuphela. ayana Awucabanga ukuthi nomjolonyana one spice or bongakahabi ukuzenza into. bengizenza mara Bongakakangeneleli. kangako ya Yes. Oh, phela ngasikhathi kuyakwenza lokho ukuthi uchiye umuntu wakho emuva wena ula. wakoti angisho akusikude kangako besikabonana mos end of ngephela kwenyanga or ngani Okay. not like ukuthi mhlawumbe use Cape Town or kuphi usesela Yes. seduze khona kodwa I don't think bekukulokho bengasekulokho Okay. So and then again ine kwenza u decide ukubuyela eDavidton. ukubuyela eDavidton okay nakhona umalume wami wangitholela umbereko la bekabereka khona wathi at least kune spa ngcono uze ngapha ngikutholele it's motor company wathi uzobereka lapho ke Oh, yes. ngabuyela ngalokho ke eDavidton So America lapho isikhathi singangani khona? 4 years Work 4 years. ngabereka 4 years anambele sengine experience angisho Yes. apply Midas mo Yes. Yes. ngabereka lapho 8 years ke lapho Yo. yeah ulapho ke ngifila like at home yeah Ne? tholi experience yabona nama computer wazi ukuthi computer yenziwa kanjani yabona yonke into operate sebeberekisa computer because eBoston enye isystem akhona ayibereki ngecomputer back then bengabereki benilalela benifaka cassette ne ulalele ngamani ulalela ilecture Oh, you know ngeke. yeah ikhumbula system leyo so yeah izinto eziningi bengakazi mara lapha eMidas at least ngathola abo experience eningi yabona Yes. Uretrenchwa usdis njani? angazi So beba retrencha vele or just Oh, bekunguwe nje umuntu wena Ngim- yeah one after 8 years after 8 years ubaberekela. baberekela emkhumbulweni nakho kwagijimana. Yo. emkhumbulo nami mina I was just bengi excited ngomntwana man ngithe hayi akunandaba Bongacabanga Ngizosala indleko ukuthi umntwana naso Umntwana, phelele imbereko wenza kodwa njani. ubaba wakhe ubereka right so bengila and beka hands on ngithi ya Yeah. hayi sizoba right man sizoba right Phela nabo bayajika lawana abantu baya off ramp. eish mara mina nje bengekho lokho kokuthi bengazi yena mara ukuthi umntwana wakhe nanoma ngajikela mina Umntwana akhe angeke Umntwana amjikele. Abanye Ubaba ujikela bena loyo-ke, jikele yeah, nomntwana akhe. ubaba loyo shem. Okay. lapho vele ngiyambhejela Yeah. Yeah. ngiyambhejela ukuthi ya mina ngizongijikela but lo plus bekumntazana umntwana ethu Yeah, and yeah. akanayo umntazana so I beka excited too much Nothaka naye umntazana bekana abanye abantwana ngaphandle. iya unaye unomsana unaye umsana
Okay. Retrenchwa how many months pregnant? Ngingakhi ngi-3 3. because I had to ukuthi ngitshele ama-boss ami early ngoba benginama complications from the word go nge-pregnancy ami. So bengibona ukuthi ukubafihlela angeke ungihelebhe nganeso ngoba ngizokuloke ngilova emberegweni yabo. So it's better ngibachazele ukuthi kunjena and then nginama complications ngizorequire ukuthi mhlambe after 2 weeks ngihlala ngiyesibhedlela. Ngoba ngazi bayibizana konje nawe over 35 and pregnant. Uthi like i-pregnancy yakho bayiqalile ngaso sonke isikhathi kumele one mistake nawo ubona gijimele clinic Kancane clinic ya. So angazi maybe bekuyi-reason Okay. mara angazi shem ukuthi ngaretrenchela ini. So now wahlala the rest of the 6 months ungabereki or wathola umunye umbereko? Ngahlala ngoba ngathi ngoba angisakhumbuli imemory yami ayikhumbuli konke. So umntwana ngimthwele early premature nge-6 months. Yo. Unobangela kuba yini kaningi? Yazini Kasikhathi nawugandeleleka ngokomkhumbulo yena self. but bengi-right lapho right. bengakathomi ukugandeleleka. Bo Naleyo mbereko bengangistress man mina to be honest. ne. Because i-boss abaphathi bami bebangithanda bangifundisa yonke into but uthola ukuthi ama-colleagues awekho happy. So for mina it was kind of like toxic environment leyo for mina. Yeah, ukuthi kumnandi yebo ama-boss ayibonini engenzayo nge-right but mina laba abanye Ngilabo bereka nabo kusi-right. emberegweni guys And nakhona lunjalo yagandelela yeah. So nakho lokho kungirishenja kimi ngakubona ngathi blessing ukuthi yazini So least what's ngizozihlalela mina nomntwana nami yabona ngibe right. So for Unfortunately umntwana ke wavela yena nge-6 months. So umntwana uvela nga-6 months. And then i-process akhona injani? Kwenzekalani? Eish i-process akhona umntwana uhlala esibhedlela i-premature ngisho. Yeah. Uhlala ebhodleleni. Hey wena uthoma nokuba sidisi ubona umntwana ongaka. Yo. Isicebhezana isincane. Nakhona le sibhedlela ngitshe ukuthi umntwana wami nguye yedwa. Bengazi mina ukuthi ngine-ward lama-premature yazi. Yeah, yes. Lama premature. So ukuthi it's normal. Cabanga bengazi. Wow. Okay. Bengazi ngitshe ukuthi uyi-1. Manje Bathi uthola uzombona ekuseni. Hey ngisengihleli lapha nabomama abaphethe abantwana babo mina ngikaphathi anginanombhedo wesiphathi bathi lala enyaweni zakomunye lapho Hayibo. Hayibo. Public hospitals leso sikhathi uhlukumezekile already ukuthi hawu umntwana nami sekaphumile nakunawo bakuhlalisa nabanye abomama abaphethe abantwana babo i-trauma because nawe imagine unowakho lapho. Hey ngisoloko ngihlupha amanesi la ukuthi manje nanithi ngiyombona ekseni ngoba ngamthola ngabo 12 ebusuku. Yeah. Nanithi ngizombona ekseni bathi ekseni ngo2 ngama visiting hours. Kusasa was it 2 or 11? 11. Yeah, 11 hours. Yeah, kungena ngama Uvisitha umntwana wakho like eka admitiwe ke automatically ngimtholile uya admitwa. Yes. Okay. And then sebachintshile ngathi lokho akudala bebahlala abomama bama premature nabo esibhedlela. Lapho esibhedlela lesebengiso bachintshile abasahlali so ekhaya utraveler uzobona umntwana wakho. Okay. So ngihleli ngiloyo ngiyabahlupha lapho ukuthi right but nanga si right bazokufona la from le basifonela basitshela ukuthi akasekho because mina vele bengimbona ngathi ayangeke aphile lo ngaka. Ngiyathoma ukubona umntwana ongaka mina ngiyazi into enje. Yeah. Like so visit umntwana wakho. Mara ngapha ulala nalabo abanye. Angilale 1 day. Ulale 1 day. Yeah. Okay. Then ekseni ke ngizokusayina ukuthi right yeah ungabuyela ekhaya. Okay. Yeah, Uchi mntwana esibhedlela bese wena uyekhaya. yes. The following day uyabuya. Visit. Kushuthi wenza Yeah. And ngikutshele ke mina umntwana mhleli 3 months esibhedlela. Yo. 3 months azange ngilove nelanga neli 1 ukuyombona. not even yazi ngiyobe nginama not even a single day ubaba kangitshela or ekhaya bangifonela mamncane amangitshela man athi happy hlala uphumule ngoba nanje udiniwe lapho ngithi angeke ngikhona 3 months yonke
wazi la kufika because bamchifta lapho beyakhona ngoba bese bangasamkhoni bamusa eJoburg. Okay. Bengiya eJoburg kunjalo every day. Ikinga bade kuyini cause ngasikhathi abanye bayaphila uthola umuntu amtholele nge 6 months leyo abanye aphile. bayaphila. Wakho ikinga kwaba yini? Wabamba i-infection mara yena abeka I think bekangasi fully man nge 6 months beka 6 months angisho. Yeah. So beka nokubanja ama infection khulu lapha esibedlela. Oh. Kancane ufikileyo bathi uthole bathi ubanjwe kulokhu yabona bekangasi premature early health if I can ngibe ngendlela leyo. Yeah. Then udila njani nga the whole thing nase bathi nanga umntwana akasekho umanage njani empilweni yakho ukuragela phambili? Aish. Not they but like nagalala bayakufonela. Yeah. So bakufonela so wena ukisiphi state okuphi bewenzani? Bangifonela ekseni ngabo 3 AM. Yo. Bafonelana anytime usesibedlela. Shuthi isigameko nasenze kanje bafonela. Okay. Kwayena umntwana lapha esibedlela futhi igama lona ngeke ngilikhohle bathi deteriorate. Yeah, Bayafonela bathi umntwana uya deteriorate. Igama lo nanje angilifuni. Basho ikwenzani ukudeteriorate? Like i-situation le yakiyo uya akabi right. Yeah. So bangifonela ngabo 3 ngi-1 kwababakhe. Okay. Ngoba yena bebamtransferele ayikuberegele eVali. Okay. Eza ngama Friday. So ngimfonele athi namba cede ungifonele basifonela so ithu athi namba ngifonelile. Si afonele umakhe ugogo ukuthi sikhamenze soyithu mara silinde kuse. Okay. Yeah. Silinde kuse mara hayi man zingitshele ukuthi yabona leli la namhlanje ngoba nokuthandaza zangathandaza mhloko. Yeah. Ngathi hayi namhlanje khona into engakhambi right. Ngangabi namandla man ngangabi ne-energy leya. Ngoba bengithi nangesibhedlela ngifake nengoma ze-gospel ngilalela bompumi emthweni. Yeah. Ngokwami ngiyahluleka yabona ngithatha amandla mara that day hayi azangithandaze. Ngavele nje ngathi uNkulunkulu if uyamthatha umntwana lo mina ngeke ngisakholela kuwe. Ngakhipha amagama la. Hayi. Serious mara nje ngamtshela naye uNkulunkulu ukuthi ngiyaxolisa nami bekuyisimo lese ngiso leso Yeah. ukuthi ngikhipha amagama lawo. Sakhamba so bekungamuphi unyaka then? 2003 early January nge-26 ubhubhe nge-26 January last year 2004. Or last year? Last year. Ngathi niphambanisa iminyaka la 2004 or 2024? Man. 2024. Yes. Because ngezwe uya last year yena uthi 2004. 2023. Okay. Yes. Umntwana ngichiye ngo-2024 ngoJanuary. Yena ubelethe 2026 yena ubelethe 2023. Yeah, because ngezwe man uthi yaza ngizona ngizisa. Yeah. 2004. No. Okay, 2023 and 2024. Okay. Yeah. So from lapho how do you survive ke? Kemva ukuthi bakutshela ukuthi umntwana ulele nawe naku uyambona. Nenzani uyabulungwa or what's the process? Wabulungwa. Yo. Kwaba mngcwabo vele ngaba. Mngcwabo vele. Mngcwabo straight. Yo. Kwaba mngcwabo straight vele. And bese kakhulileke nje sekabuild sekamuntu. Amuntu cause nama picture akhe nginawo ngoba bese kuhle nakazobanja infection le eyenza isimo sakhe ukuthi deteriorate njalo. Bese sesiku baby kangaroo bayibiza kangaroo leyo mother and child. Ubeka ukhulisela umntwana la kuwe esifubeni sakho. Yeah bese ngapho so sihlele 2 days wagula umntwana nami kwamele bambisele back to avele from lapho. Azange vela sabangcono. And then enye emkhiphe esibhedlela isikhathi eside umntwana nami because abanye benginabo ba discharge but now at least nasekakala 1.6 1.7 sizokukhipha uyomkhulisela ekhaya. Yeah. So umntwana nami mina beka ne condition hydrocephalus.
bekanamanzi ehloko. Yo. So bamdinde ukuthi i-weight yakhe ibe inkulu bazokwazi ukumfaka bayibiza ishanti bawadraine bamenze operation. So ngiyo leyo nayo emkhiphe esibhedlela lapha isikhathi eside. Ukuthi bamlinde ukuthi i-weight ibe inkulu bakwazi ukuthi umkhulisele ekhaya. yeah bamenze operation leyo bese singiyamthatha ke simkhulisele ekhaya. Yo. Yeah. So nje, do you have any child? No. Anginabo abantwana. Bekumntwana wami wokuthoma thoma empilweni nami yonke. Because enye into eyangenza ukuthi ngigandeleleke kakhulu ngokumkhumbula I think ukuthi yabona na umuntu wesifazana ngisho uyazibona ukuthi man khona into engasi right uyayithi ma clinic mara bazokutshela ukuthi ama results ayabuya bathi hayi kunormal. Uyaya hayi kunormal. Save imali because bengana medical aid emberegweni ngiya ku private kanye kunormal. So njengoba sengibasidisi sengibangitshela ukuthi nginama fibroids. So leyo eyangigwadisa ukuthi all ama fibroids kuyini lokho? Chazela uthando ukuthi kuyini. ama fibroids zimila la esibelethweni Somndengu. somuntu wengubo. Okay. So bathi now sidisi ziba worse ngoba umntwana nakakhulako nazo ziyakhula zimdlela ispace zimphuma. So I think ngicabanga ukuthi nobangela leyo ukuthi umntwana nami aphume early. Ngoba nakakhulayo ngapha nazo ziyakhula ziyabangisana ukuhlala kimi. So true. Yo. Mara lokho kuyakwatisa ngoba bengikwenza ama-paps mie. You see. Ish. Yo bengiyenza ngize ngithukwe kokuthi wena uhlalula yini? How? Kanulwela impilo. Ema clinic vele ngesikhathi ama-challenges sihlangana nawo. Yo. Plus yabona nginomzimanyana abantwana. Nangaka Ya mntwana uhlalula like ngihlala ngila ngoba ngiyabona ukuthi kunento engasi right ngisho. So angazi man ukuthi bewazifihlile khani. Mut bewazifihlile. Yo. So tholakala ukuthi nginama fibroids. Hey mara yazi nempedlela ama-public hospitals awasi right guys. Ngoba nakho lokho ukuthi nginama fibroids abakangitsheli lapha esibhedlela bamane banginikeza ikhadi. So yaqhubeka ke nolo. Nabasolo bascan hayi umntwana right gelinye ilanga ngihleli ngiyabona ukuthi hayi kunento engasi right ngiyaspotha kancane. Ngijimele kwa-doctor Yeah. U-doctor yena nakangicalawo nguye owabona. Hayi bona. So nangibuyela eclinic no ama-checkups. Yeah, ama-checkups. Bayafaka into yabo leya bayayishikisha benzana hayi right umntwana right. Ngicedile umbatha phuma. Ngithi mina ngizolo ngibuya ka-doctor u-doctor basho ngama-fibroids sebathi okay hlubula ke buyela ke lapha. Yeah. Cabanga. Yo. Sebayabizana ke nje ngokuthi wena ubonani? Hawu. Thana zangiye lapha ku-dokotela bengeke ngazi mosivele mina. Sebathi ya wona ngathi akhona mara ngathi mancane ngathi eish. Bereka bongathi. And babantu batrustako la. Babane bengithemba ukuthi yabona bazokutshela into right. Nenokhamba bo-doctor bayakuthethisa nakhona baza ukuthi bese buyela lapho bese nabo yanizala sibaleka into ezifana nalezo ukuthi noyekibo abaqalisisi i-situation bavele baqale lokhu bona abafuna ukukubona lokho abangafuni ukukubona bakuthatha bakubekela ecade. Ngoba nje njengoba usho so ngibuya khona I think 2 months back. Yeah. Ngithi nje sengiready ngokomkhumbulo ngoba ngifuna ukwakhiphisa. Yeah. Ziyakhiswa. Ayakhishwa. Ayachiswa ngathi yazi yangidepress angifuni ukuyigugula khulu yabona igugula nayo izogcina. So ngibuyele eclinic. Nangibuyele eclinic ngithi udoctor ngibatshela istory vele ukuthi ngaya ku-doctor kwabanje. Bathi kimi buyela ku-doctor. Akubhalela incwadi yena. Bese khani uzokuya esibhedlela. Ngithi kanina aninamitshini or ayikho mhlawumbe ningangithesta ngayo ukuthi niwaboneni ke ningibhalele ngikhambe mina ngiyowakhiphisa. Basho buyela back to la owadiagnose khona ukuthi unama fibroids. Uyothatha incwadi leyo so nje ngihlalile godi. Yo. Kufika nini la ugandeleleka khona ngokomkhumbulo because umntwana niyambulunga. And then bungasabereki already. Angisabereki Yes. Ya lapho ke yathoma ke
ngoba simbulungelele eDavidton kwa Mankama bathu sisemncane singa travelisa bo ezengapha akasala hlala ngale noba bakhe nayo ngale so ya kwabulungelwa ngale ngahlala amalanganyana ngabuyela ke ngeze ekhaya weza ngakwaNdebele ngeza la ekhaya ngeza la ekhaya ngiyathoma ke lapho ireality yakhika ini ukuthi yo awunamntwana umntwana vele ukhambile angikholwa like uyazoke izinto awukholwa ukuthi hawu mara cause ngalinda kangaka ngithi la ekukhuleni kwami sengikhule kangaka ngiziphethe kuhle bese kwedwa la uyamthatha njani yabona like unama question because igrieve bathi ine stage eziningi okuthoma uziblame wena nami ngiye ngaziblame ngoba lokho nangizithwele bengana nama cravings so ngithi mhlambe ngoba bengadli right ngingahaleli izinto mhlambe nayo leyo bekuyireason ukuthi umntwana aphume yabona seyaziblame nini ngizokublame ubaba khona ukuthi hey thana wena zange wenze sona ngabe umntwana nini ngiblame isibedlela nini ngiblame uNkulunkulu nje imixha ngiyahlanga ngilokhu sasa ngilokhu wena uyi-1 ngaleso sikhathi uyi-1 yo kwabanzima ngakwabanzima. So how was the first day wazi ukuthi umntwana ngimbulungile? Ayaza ngisakhumbula cabanga. Ngisakhumbula yazi ngazi ngathi ngimuntu omutsha bane nje ngisithatha njengomuntu omutsha mina ukuthi yonke into engenza nje ngibelethwe kabutsha cause ngiblank ngezinto eziningi ezenzakale after ukubhubha komntwana nokuthi ngangikhuluma kanjani nabantu nokuthi ngangenzani ngoba nokukhohlwa so ukhohlwa izinto yazi unengi ngiyabona unengi chef njengoba blessing njengoba bekasho la ukuthi uchinje nekhala complexion i-stress depression yakwenza lokho nami benginzima to awusazi recognize umqondo wami ayisekho ezinye izinto ozicabangako ngoba mina nami ngimuntu wamabhizinisi amancane yabona aboma Avon nani angisazicabanga izinto lezi ezinjalo umqondo wami urevolve isibedlela yo into engiyibonako nangilala ngibona isibedlela nangivuka ngibona like senthatha ngesibedlela lesi umntwana ekhaya lo ongilamako naye ungihelebhile khulu ku healing nje nami ngifonela ngithi sana yazi ngathi ngiyahlanya nje mina athi hayi na usazibona ukuthi ngathi uyahlanya uhlanya ngoba at least usazibona it makes sense into beyikwenza ubona ngathi uyahlanya bengi umkhumbulo starach kokuthi sluggish basho njalo nge-English engeneleyo bengi starach man yonke bongaze nawe ngiphelele ihliziyo man hayi nawe man ba yonke into yami ngistarach angikhona ukucabanga njengalokho kade ngicabanga angise interest yona ngisenayo ngithandela no music angisafuna ukuzwa next angisafuna ukubona umkhanyo ngisho ukuvuka akunzima sometimes nokuhlala nefamily ami angisakhoni ngathi ngahlala ngiyi-1 kuvaleleke kube mzima too yabona and then ngizile ekhaya ngahlala ngabuyela kodwa eDavidton ngakhamba i-counseling nakhona uyayawubezwa nokuthi bathini yena uyangizwa ukuthi ngithini mara wena mina ngimuzwa ekugcineni wathi kimi hayi ngathi kuzokosa ukuthi sik-admit nje ngikubukhele in back-admita as what ukuthi you are depressed kumele ngithola ama-antidepressants depression uthe nakasho njalo ngabona ukuthi ngifonele kodwa umntwana ekhaya ngithi sana basho bafuna ukungi-admita ngizokhama usanathi ungathomi uyophila ngamapilisi lawo ushuthi yokudiphenda kiyo happy zama mntwana ekhaya zama mina nanje nangakutshela ukuthi ngipholiswe yini sesinqobela angazi nguNkulunkulu ngoba isekelo lona bekunalo like nabangani bami bakusekele bakufonele mhlambe angidistract sikhulume awaloko esenzeni mara angizwa man angizwa niyakhuluma anginizwa ngithi nangibuyela ku session athi ngizokubhalela incwadi ngikusele mara ithi sibona iveke zawo ngibe neplan
ngithi hayi nangifika lapha ngiyoyitshintsha yonke into bengiyikhuluma lapha angikhambi mina ngifike lapha athi namhlanje uzizwa njani ngikhuluma okuhle kodwa ngikhuluma okuhle kodwa ngithi hey mntwana hey yabo kube mnandi nje athi hayi man uba ngcono yazi okay then-ke musibakhohlise kalula nabo ngibale ku-admit yokhu ngithi hayi man ngithi hayi ngiyazama yazi nama-task la vele onginikeza wona because ama-session akhona wama-public clinics bengihambe i-public clinics hospital i-clinic uthatha isikhathi ukubuyela wona sesincobile that's why benginayo iplan leyo plan ukuthi ngiyokufika ngithini sibanenga ngisho it's not like ukuthi iveke neveke ngihlala ngilapho so beyithatha inyanga ukuthi ngiye that's why mhlambe bengangiberekeli nokungiberekela ngoba mina kuhle kuhle bengikhalela ngathi thana singayenza every day ungaxoxa nomuntu lo every day umbone mhlambe lapho ngizawuza hayi ngoba beyithatha isikhathi hayi mina bengibuyela back to square one right nangiya lapha ngibona ngathi ngibuyela back to square one hayi nangifika lapha bese ngiplanile yonke into yami ukuthi ngiyokhuluma so asibhayi speech sami vele sesiloyi asibaye athi hayi asichubeke uchuba kuhle kanti ngizothi nangisawakhamba konjalo kusesami njengoba ngithe ubhubhe last year ngoSeptember ngimuphi ngilobe ka-encourage no umsane ekhaya loyo umsane ekhaya i-last born le ekhaya yakamamncanami uyabhubha naye ngoSeptember last year ubhubha nje uchisana elina 4 days hayibo and then hey i-trauma le ibuyile phasi kodwa sengiyokucalana nesane ekhaya bathi buya lapho buya uzokuhlala mhlawumbe ubonde no-Miracle igama lakhe ngo-Miracle okay ubonde no-Mira mhlawumbe uzoba right yabona ini bona ababona ngathi lokho kuzomberekela yimi abomberekeli ngoba ngisho isililo somntwana angifuni nokusiza ngisho umntwana angifuni bengiyidenja kuhle kuhle ya okay ngisho nomntwana yazi ngithi nangimcalawo ngisho ngithi ya wabathi buya bese wabuya mbamba ngabuya iye ngeze ekhaya vele angumntwana ngiyambona anginama-feelings khe wafa ama-feelings uphila angazi ukuthi ngimthande mntwana and abantwana ngiyabathanda mina ngithuke ngithi mara ngeke ngimlimaze nokumlimaza umntwana lo ngoba kwesinye isikhathi nangimcalileko so and ekhaya abakuzwisisi konke lokho bafuna wenze lento bona bacabanga ukuthi izoba right for wena hey ya kwaba nzima ngapha-ke sekungumanami naye ulahlekelwe ngimi ngapha ngilahlekelwe and ngapha kuselisana ngapha umanakho lo yena unganga ula kubo 50 to 50 something 55 so okay lapho so uhlezi nomntwana lo isikhathi singanga ngihlezi naye mhlambe 6 months mara ngitho mina ngingale nangapha ngenza so nginande nangibona ngathi ayi angikhoni ngithi ngiyakhamba mina imama ngamhlanje ngithi ngiyokufuna umberego mina ngiyakhamba ngizonibona ini ngiyabaleka njalo mara ngoNkulunkulu nomanami naye yasho ukuthi happy yabona nami akusinguwe wedwa mntwana kasesi nami uyabona silahlekelwe abanenge abantu abayalahlekelwa singeyodwa ungaboni ngathi uNkulunkulu wena uyakuzonda or njani banengi nabanye bachadile wena wesifada wakachati nokushada mara uyalilele mntwana so yamukela lokhu uNkulunkulu kubonisile basho njalo ngisho abadala kubonisile ukuthi at least nawe uyaba nomntwana angifuni nokuhezwa mara namagama lawo mani hey angifuni cause nokho enye uNkulunkulu mhlawumbe ngathi nangichiya kulomhlaba ngambuza ukuthi ubasafariselana abantwana man because umntwana musafarile usafarile ngiyayifisa ukuthi ipain liyathana yaba kimi ngoba operator noku-operator ayi premature njalo amncane njalo kwathiwa ikudla kukhona kulo wakhukhumala amathumbu ukudla kukhona ukuhamba so kwamele bam-operate ithumbe labalisiki balichaphulule ngisesengincancane ngisho libophene bangifonele bathi operation le sicabanga ukuthi ngathi ayikakhambi right siyayikhaca yayibona ipain le ama-pain lawo manje happiness udlula njani kizo zonke into ezi nguNkulunkulu yazi mina angeke yazi ngoba isupport yona ngingasho ngithi support ngiyitholile mara ngicabanga ukuthi uNkulunkulu nguye ongidlulisileko lokho ne nguye akekho omunye because esibhedlela
bakufonela bakutshela lokhu and uhlezi uyiwana ubereki into ezimkhumbulweni akho zenzani then isekelo lifunyana phi and ukhona njani ukuba ne-strength ukuthi usuke again ubuyele esibhedlela because uthi uye the whole 3 months every day yes every day uthole lapha esibhedlela futhi bekunelinye isana naleli la iduzo kamama khona yazi ngambona kayi-1 ku-3 months le 1 nakhona sebamfonela ukuthi bazombizela amaphoyisa azobona umntwana akhe bazombizela ama-social worker bazombizela amaphoyisa akese 1 and waphila yazi uboyilwe waphila umntwana loya so like uyabona ukuthi abanye abantu yazi bayakuthola lokhu enikufisako wena ufisa ngathana bekungewakho lo ophile mara senzi ngibona hlanu kwakho kuneBhayibheli why istory sami neBhayibheli yazi mina ngaphandle koNkulunkulu mara khona ingoma lethi ngabe ngafile endleleni Ebenezer ngabe ngafile endleleni if it has not been for a lot ngiyamthanda uNkulunkulu khulu and then nobabami umfundisi babami umfundisi nanoma ubabami umfundisi mara sinobabami azange ngikhulisa yena ne asinayo leyo relationship leyo but yawo baba ngibaba umfundisi then nami ukufika kwami le Dave John kuhle ngoba ngafika ngo-2010 ke-World Cup ngazinikela nami ekeregeni ngazitshela ukuthi vele kumele ngithole ikerege nekhaya bakutshela ukuthi na ufika ngapho ufuna isondo umuntu osonda usonde lapho ngazitholela isondo lami abaphathi bami bangihelebhile nabo kukho konke empilweni nami baba uNkosi ngihelebhile nomama uNkosi so nje la ngikhamba khona uNkulunkulu number 1 ngoba ukuvuka kunguye asizivukela sizenzele konke sinakho awuzenzeli kumele ubawe kuyo uNkulunkulu and uthokoze na ucedayo so nje iBhayibheli lami ngihlala ngikhamba nalo esikhwameni sami lihlala likhona right through konke la ukhamba khona nemberegweni konke so umkwatela uNkulunkulu lo bengimkwatela ubuyela njani kuzimu ke ubuyiselwa yini ngibisela kuya keregeni uya ekeregeni ngisho bayachumayela kuneverse leli lithi bengisafuna ukubuza vele ukuthi abanengi babuyiselwa lizwi lenkosi ukuthi umfundiso njena nje wavula ivese enjena nje kwakhona ke ngizibuyela mina ukuthi man angilise konke ngibuyele kuzimu ngingachubeka okay kunomunye kodwa umfundisi uPastor Roy umfundisi kamnganami ngoba benginokuthi nangazizwa kuhle ngiye kwamnganami ngokuhlala khona mhlambe 3 days 4 days naye umuntu nozimu so wangi-introduce naye kumfundisi wakhe so bekanokungikhansela ke naye angikhansele then nangapha abafundisi bami njalo so esondweni iBaptist ne sinengipa like ingipa zethu zibhaliwe ngapha ngemuva so ngathi nangisithatha iskipa sangasicala sibhale iverse uHezekiel 37 or 35 nangabang verse 5 ukuthi amathambo la amadala nawo ngavuka this dry bones shall live again ukuthi uNkulunkulu yakhona ukwenza into ebese ikhohliwe iperishile or injani ayivuse yena ayenze ibe right again iphile senzekile umuntu udade ufaceana like esikhuluma nje uku-situation le kadukiyo ungathini kuwe na i-situation le ifuna angazicompare ungazicompare nomunye umuntu ukuthi umnganami or usesami or ubani or usesinqobelweni abantwana mina ungazicompare ukuthoma lapho ukuthi ungazicompare ukuthi wonke umuntu unejeni yakhe nekhambo lakhe kumele ulikhambe empilweni so like ikhambo ngilelo uNkulunkulu ukuphile ukuthathele nje ukwamukela nawe futhi uzitshela ukuthi because mina ngeke ngafila ngathi futhi ngathi shuthi angisimfazi enough ngoba nakuphela ngeke ngaba nayo leyo ukuthi shuthi mina angisimfazi kodwa ngabuya ngathi
umntwana ona 14 ongazange mhlambe adlengulwe enzeni obheka nobudlelwane una 14 waba nomntwana umfazi umuntu lo simfazi sesemntwana Yeah. so ukuthi unomntwana kukwenza ukuthi ube mfazi bakhona abomama ababazaleka abantwana babuye babahlukumeze True. bomama lapha akusibo mama lapha ngeke umbize ukuthi ngumama Yeah. so nawe ungazinyazi ukuthathela uNkulunkulu it doesn't make you less of a woman usesengumama kuzokulunga kunzima kunzima mhlambe nangithana bona ngibenginamanye abantwana mhlambe kuzoba ngcono mara ngoba abekho bekunguye yedwa kuba nzima kakhulu futhi Yeah. kuyandlula and yes ubona kuyandlula hayi completely ukuthi kudlulile ukhohliwe khona vele kuyokuhlala khona ngoba yonke into yangitrigger kwayo i-ambulance ukudlula sometimes ithi yazidlulela ngikhumula ukuthi ngayikhwela for the first time nomntwana nami simsusa lapha esibhedlela simseJoburg so yonke into it's a trigger like him i-society nayo i-society sifakele i-pressure ungambuza umuntu ukuthi ulindeni like kunama conversation unangaki hayi ngina 38 abantwana anginabo ulindeni akusi question spend kind to one another I'll start the somuntu ukuthi akanabantwana nje kwenzeni because bona the only thing mhlamba bangayicabanga ukuthi hayi kudala khunile imbungu kudala enza no kufika lokho zinenge ama challenges esihlangana nawo cala nami nje ngidiscover ukuthi nginama fibroids and I've been trying ukuthi ngicheck bangatholi next ekugcineni sekuthiwa unama fibroids so yabona zinenge izinto akusima khona i-womb cancer abanye i-womb cancer omunye isibeletho sakhe sakhishwa akanabantwana njengoba akasena sibeletho sakhishwa so ukuba being kind to one another ungambuza umuntu ukuthi ulindeni ungabi nabantwana awuyazi jenaki ukuthi ulindeni angabi nabantwana njengombana sikhuluma nje impilo yakho ikuphi njengombana sikhuluma nje yes ukuphi ngokomkhumbulo ispace sakho ukuphi like empilweni nakho nje face le sibiza iface le sibiza ukwamukela okay and letting go ungamukela ukuthi noma ngingalila kangangani noma ngingenzani angeke avuye yes akabuyi umntwana kumele ngamukele ngisesikhathi ngiyamukela kubhlungu yazini yabona na nje ngithole umbereka e-retail ne bayeza lapha sometimes banongisangala ngebantwaneni kids section yabona nabeze nama kubhlungu man uthi le bengafanele nomntwana nami umunye akubuze mara ngafanela yini lo yabona or umunye athi ngibambela la ngisenza yabona kubhlungu like yo angazi ukuthi mhlambe ngiyokhe ngibe right ngicole na mara nje ngizitshela ukuthi kumele ngiyamukele ngoba attempte nokuzicommit suicide sengwabhalela ama suicidal notes ngithi hayi ngibhalela umntwana ekhaya ngabhalela ubaba khona ngabhalela noma mncanami umanami ukuthi hayi mina ngcono ngilandele umntwana nami ngoba ngifila ngathi ngifaila mana shuthi mina ngimfailile umntwana lo ngifaila ngcono vele bese kwaba nelizwe lithi kimi maye na ukhambako umntwana ukuyurhulelwa ngibani nasi alimtshela ukuthi hayi bakhona nabaza kungitshela kuba ngathi umntwana lo bekangewamngingedwa bekangewamngingedwa laba abanye angibaboni ngoba bakhona naye ngoba into leyo yasicabanisa ukuthi ngimphushela le sayizafika ukuthi vele siyahlukana phushela wonke umuntu lo kuba ngathi umntwana lo ngewamngedwa laba abanye abanandaba ngathi mina umntwana nami lizwe lathi kuyohulelwa ngibani and uyabona nalapha amathuna lawo weDaveyton la ukuthi akafani newekhaya utshani bakhona mani businaks bukhula kakhulu so lokulahleka manje yabona kwaba kwafika nje izinto ezingihlebela lokho ngathi aya angizibulali salithokoza izwilelo shem angizibulali so kwamukela no cause
ngihlukumezeke kakhulu ngomkhumbulo vele bekusele bese vele senga bese uyibona kuyi-option ngizibona nokuthi futhi hayi azisathathi la kima vele mina mara vele ifika njani this thing vele shuthi nayikufikelako ikufikela ayikho enye into oyicabangako ngaphandle kokuthi uzibulale yeah ngiyo leyo option esele vele iyakufikela kuthi like nayifikako abanye abantu they don't matter yayikho into enendaba ngaphandle kwaleyo situation leyo kuphela shuthi ubuhle awuboni next okunye okuhle okungenzeka angiboni next nanokuthi khe ngizama ukwenza omunye yabona nje mina kwami ukuthi zithathe ulandele na umntwana wakho so ubudlelwano bakho noba bomntwana nawuye embedlela nalokho nakaqeda ukulala bebunjani hey ubaba umntwana ngiyabheja shem ngayazi yeah ungibambe ngesandla beka lapho financially yena ngoba yena bekasesemberekweni mnaka off kama weekend uyaya nefamily yakhe ngomnjalo yonke into bengiyithoka bengiyithola ngisho nanoma sesimntwana abhubhile yonke into he was bekalapho okay that's nice kwathola ukuthi kwaba ngimi engidrifta from yena yeah ngimphushela le ukuthi vele angisena interest mina ngifuna just ukugrieve umntwana nami bese angibuza kanti bekungewakho i1 namntwana lo ngoba nami bekungewami yeah but angikuboni khani amehla avule kanje ukuthi yazi mara ngiphushela abantu abaningi abanye vele baphusheleke vele azange basabuya abanye babuye bathi I understand yabo so now good that process le awuboni next man yonke into yenza awuyiboni so uyenza nje but yena nanje siku good space very very good space nayo nakufona ngikhoyazi namhlanje ngizizwe ngimkhumulile umntwana nami ngelilanga ngiyafona ngibawa sikhambe sokuhlola lapha emalibeni ukuthi sese right siyakhamba naka available nangaba ka available nakhona uya understand ngisho so yeah alright so kuma social media ukhuluma khona ngomjolo man kwenza umjolo neKaizer Chiefs ikwenza wakoti hayi kulingoma khona sivalelisa ngayo hayi ingoma le isazokupholishwa kuhle yeah nje hayi alright no but ungakholelwa yonke into oyibona ku social media yeah ungayikholelwa yonke into oyibona ku social media mina yeah i-social media yeah true so angeke ngisho ngithi kuyiqiniso 100% lokho engikubhala lapha ngoba kunje ngihleli hayi ngoba mhlambe ngingasonywa or njani but because mina angakabi se stage esti right hayi bo puti hayi puti hayi ngisahethekile and kunesaying le ethi abantu abahetekile obahetha abantu hate people so angifuni ukuzithola nami ngihetheka abanye abantu ngoba nami ngisisebuhlungu ngina ngisho so ngisazinesa mina yeah uthanda ukulinda ngamakwayikwayi green next yeah stay lapho mntwana mara kodwa yawo khona ukuthi next okay namanga hayi okay so now abanekareko namkhana bane interest or abana the same challenge abafuna ukuhlangana nawe bahlangana nawe njani ama social media handles what is your content promote ini more bakureacha njani namkhana abanye bane interest yoku-interviewa talk about your much important story okay I mean anginazinto eziningi ne Facebook ne WhatsApp
ngone TikTok phela. Yeah. Okay. No, angina Instagram, angina Twitter, angisi influencer, angisi next. Okay. Ngi happiness kusana mina. So ku TikTok ngingumpumi at 23 gama lomntwana wami lelo unompumelelo. Mashothena ngumpumi at 23. Then na ku Facebook senzekile sikhosana ke. Sengimuntu nje. Facebook Okay. Senzekile sikhosana ya bangakhona inbox lapho. Mhlambe abandlulisa imeni lesi Yes. engiso lesi. Nami bengacabanga ukuthi namhlanje ngingaba la. Okay. Ngikhulume so ngibe umuntu lo enguye cause vele bese sengizibala vele naba ngasekho nami njengoba ubhuti bekasho naye ngifilile into ebekayisho leyo cause nami ngibuya lapho. So if you've been given a second chance balekile ukuthi utestify ubatshela abanye abantu ukuthi Yeah. ungathuli nokuhle uNkulunkulu akwenzele khona. Yeah. So wenzani abantu bayakhona ukubooka for ama sessions, public speaking or more private smallanyana sessions la ungakhona ukukhuluma khona nabantu? Esondweni ngiyakwenza lokho esondweni lami, but nje singahelebha umuntu ongafisa lokho. Singaba ukuthi siyahelebhana soyithu cause nama ngakabi right. Ngokuthi ngingakhona ukwenza umunye umuntu abe right. Okay. Ngisabadinga namabantu abangakhamba nami kujeni le. So kwanje nangabe ngaba khona umuntu mhlawumbe ofisa singaba umuntu ukuthi asibamani ngezandla sibone cause nala ku Facebook ukhona ama page engawajoin la kwa grieving mothers. Bakhona abanenga exchange naba manamba engingabazi omunye uhlalela impompo omunye uhlala kuphi. Sinokubuzana nje ukuthi uvuke njani unjani sicoce yabona. Lokho kuphamandla nawe ukuthi it's not over man until uNkulunkulu athi it's over. As long as usaphila. Yabona? Yeah. Amagama khoma swaphela. Yeah, yazi nami into ikhuluma ngole vele bengazi ukuthi vele kanti esibhedlela kwenzakala njani ngaba nesimo esinjalo yabo. Bengitsho ukuthi vele nabathi so sidisi uzomthola ubuye naye. Okay bengazi ukuthi mhlamba bayandlula or mhlambe uthola abo miscarriage njalo lokho ngiyakwazi lokho. Mara lokwami kube ngenye indlela nami engayazi ngoba bekaseyakhulile phela umntwana nami yazi. Sengi ready to ukuthi siyakhamba vele mhlamba iveke ezayo. Yeah. Kulungisile yonke impahla zithengiwe nani. Mara ke uNkulunkulu yena wa decide ngendlela yakhe. Yeah. So ngesikhathi kaNkulunkulu kuyenzeka ngesikhathi sakhe kuyokwenzeka. Yeah. Mina ihliziyo yami ibhlungu angazwayi ingathi ngikhamba nginehlizwane encancane viyara cause isimo odlulekiso ntwana yo mina nginabo abantwana abayi-3 sengiya-imagine ukuthi nabangathi ngikhethe ukuthi kilaba abayi-3 ngingathi ngingimuphi ekostadlule esimeni leso umntwana akekho jo Asise premature elingaka umntwana nami inthombe zakhe nginazo unenhluthu la phela cause bese sezidevelopile. Yeah. So beyangipheli ama veins wonke. Okay. Ama veins angisho bahlatshwa ama drip right through. So ama veins anakhe la aphelile kwa enyaweni. So sebafaka phi ehloko. Bengithoma nokubona ukuthi drip musiyafaka ehloko. La sebayamkera bamshisa goriyanyana. La ufaka ama drip yonke indawo. Aphela nalawo ehloko kwakosa ukuthi bayifake basho ngaphakathi. Bam operate ne. Bayifake ngaphakathi drip le. Bathi bam operate njalo wacima. Kwakosa ukuthi bambuse ngemtshini loyi. Nabamvusa ngomtshini lo ngisesibedlela ngicalile lapha ngihlolile so njengalapha. Nabamvusa ngomtshini lo yabalimaza iphaphu lakhe. Ncancane musikungaka. So bekukunengi engeke njengoba ubhuti asho njalo angeke ngikufisele nanoma kuyisitha sami ukuthi kwenzakala emntwaneni nakhe lokho. Yeah. Akekho umntwana ongideserve ukudlula ebuhlungini obungaka. Nabalimaza iphaphu lakhe lidamageke vele. So kunengi ngapha ama operation. Ya operate ngabe iphaphu lakhe selidamagekile. Ngapha unamanzi ehloko. And bekahlakaniphile. Yeah. Bekahlakaniphile. Yeah.
ngoba nangifika lapha esibhedlela ngicula ingoma ngithanda ukucula ke mina yazi Yeah, ngithanda yeah, angina voice ngiyabona. mara ngithanda ukucula ngifika lapha nangicula ingoma nangimthola bekalila nangimculela ingoma uyambona ujikisa amehlo uyaqala sho ukuthi uyezwa athula angasaleli Yeah. so yeah angikufiseli nami Yeah. noma ngibani No, senzekile happiness thokoza kakhulu kwamambala ukuthi ukhonile ukuhlala usivezele isitori sakho usicocele usitshele ngazo because for mina i-episode level ibibudisi yabona so ngithokoza ukuthi ube namandla ukuthi ukwazi usicocela ukuthi nabanye abadlula kiso ngikhuluma nawe nje or abaqalene nobujamo bazi ukuthi kunomunye owadlula kibo yabona so bakwethu sikatangisa i-Good Life Studios na ufuna imininingwana nasi ngaphasapha ukuthi nawe ukwazi kufana nathi amezwi akho kuswaphelisa namasuku Amazwi ami okuswaphelisa ngithi ningakhohlwa siyatholakala lapha ku-R573 ePola Mall sithengisa ingwani ezigwaliweko ubuhle obubona la buyatholakala kimi ku-079 084 7562 and ningakhohlwa trust the process ne sithokoza kakhulu kwamambala thokoze siyathokoza ibizo lami nginguthando Mahlangu ningangilandela ke wonke ama-social media platform @thandomahlangu_1022 jesa insale